Dobar dan, dobrodošli na kanal Moje vrijedne ruke. Danas vam radim jedan recept koji čitam u stvari sa vrećice. Kupila sam vrećicu začina na kojem kaže povrće kiselo. Pripremljeno za zimnicu. Za to treba 1,7 litara vode. Ko ima kuhalo, ono je tako označeno i vjerovatno je tako i napravljeno da je lakše mjeriti. Znači stavimo to u šerpu, hladnu vodu. Onda dodamo tu smjesu za kiselo povrće, za koje kažu da može biti za 7 tegli, pa ćemo vidjeti šta ću ja napraviti od toga. Može biti za krastavce, paprike i sve drugo, šarenu salatu. To. Sad ćemo dodati sirćeta 3 deca, alkoholnog 9%, 3 decilitra i 150 grama šećera. To sve prokuhamo i promiješamo i prokuhamo. Treba kuhati 3,5 minuta. Dok naša smjesa proključa, ja ću pripremati staklenke. Oprala sam paprike, kao što vidite ove jabučaste, i stavit ću ju u malo veću teglu, jer one zauzimaju malo više prostora. Nisam ih sjekla, nego ih samo ovako slažem. Nisu Bog zna što, ali šta je tu je ove godine je preporuka ekonomista da pripremimo nešto zimnici. Evo, ovo će biti dovoljno. Sad idemo na krastavice. Krastavice sam oprala, posložiti ih. Možemo ove mali. Dok naša voda proključa, ja ću pripremiti 1-2 tegle šarene salate, ovih paprika, malo krastavica i mrkve, luka, pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Dalje ću vam pokazati. Znači, kad smjesu napravimo, onda možemo po želji dodati još šećera ili ne znam sirćeta, ali ovo je smjesa za 7 tegli od 750 ml. Ne treba pasterizirati ništa, nasuti i zatvoriti i to je to. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Ovo prvi put radim i ja i prenosim vama. Malo su paprike oštećene, nasitno ih narežemo. Napravit ću jednu malu šarenu salaticu. Kad pravite zimnicu, povrće mora biti super, ali eto nekad se dogodi da nam malo duže stoji, ne stignemo i onda malo promijeni boju, malo ovdje sam stavila krastavice, paprike, mrkvu, luk. Možete zeleni paradajz koji ima u bašti. Šta želite, kupus. Evo
još jedna tegla. Sad ćemo još samo paprika. A mogli bi i ovo šareno. Šareno ćemo i ove. Kad za salatu pravite krastavce ovako sječeni, oni mogu biti malo deblji. Ne moraju biti tako tanko rezani kao za salate kad to radimo. Evo dok ja to radim, moja voda polako struji. Znači stalno miješati. Posle 5 minuta ja sam isključila šporet i ostavljam da se malo prohladi. Dalje pripremam zimnicu. 3 veliku, 4 ćemo tegle i velika ova je za 2,6. Pa ćemo vidjeti ako ostane još ćemo napuniti jednu jer smjesa je ono gotova. Evo. Sada punimo, kaže napuniti tegle vrućom vodom. Sad idemo na veliku. Pošto ovo radim prvi put, meni je još fali malo tečnosti. To je možda 1-2 deca, sad ću ja to dodati vode i sirćeta, prokuhati i napuniti ponovo tegle. Ali ove ćemo zatvoriti. Uvijek je dobro ovako pritisnuti. Obavezno preko ovog mora biti vode, preko povrća. Zato što ako nema vode, ako vam je povrće iznad vode, ono dođe do truljenja i niste ništa napravili. Možete baciti svoju salatu. Evo idemo na ovu paprike.